Исмаил Аминов – учитель крымско-татарского языка и литературы столичной школы номер 44 имени Алимы Абдинановой. Впервые он станцевал крымско-татарский народный танец в рамках конкурса «Фольк-данс-дуэт». Шойынларны Майя ханым койды, ләкин талибелерimiz олар уста олып, яғни бір қанша жыл дәвамында ойынлармен уğraşып, олар әлбетте bizlerden daha yaxşı oynayırlar ve bizim inceliklerimizni, yani hatalarımızı bizге gösterip ve түзете eder bizni. 2 месяца учителя школы учили крымско-татарские народные танцы. В конкурсе приняли участие 4 пары. Педагоги танцевали с учениками в разных жанрах народного танца. Участников конкурса оценивали коллеги. Бізге жюри азаларға пек қиын еді. Нечін десен, олжалар пек яқшы озын ішін яптылар, көрсеттілер халық ойынларын, тұрыштылар пек яқшы көрсетмеге. Мен пек бегендім. Бұл ярыш олжаларын ве балларын бірлештірді. Лучшим танцором народных танцев среди учителей признали Алие Междиеву, учителя крымско-татарского языка. Milli oyunlarından bir vaqt uğraşmadım, lakin her vaqt büyük bir istegim olaydı. Şunun için sonki 2 ay devamında büyük bir arzum gerçekleşti. Men de bu yarışta iştirak etkenime çok baxtlı oldum. Özgünlüğü ne de? Biz değil de talebeler bizni öğretirler. Biz repetisiya vaqtında onların yerlerinden denişeydik. Onlar hocalar, biz ise talebeler edik. Танцевала сегодня я с Джемиле Оджа. Она достаточно неплохо танцует для первого раза. Вот. Танцевали мы танец Агырова Хайтарма. Решил принять участие, чтобы помочь научить учителей танцевать. Понравились выступления все, они все были такие классные. Мен белесем біздің балалар не қадар чоқ өз милли музыкасын іштсе, фольклорын, не қадар чоқ данс көрсе, не қадар чоқ біздің мәдениетке япшса, о қадар біздің милletке güzel.